Babu minamu tembo, babu minamu nanga, babu minamu mbangu, babu minamu tete, kumyongo, kumabenga, kumasanga, kumasisi, kumatete, mfina mumakama. Bonso na tambu na mpasa mfina mfina, nzaka kubuka ndini ya bini. Kizu luya mbuta ya uyi, na songile tsungu, kaba vungine mzee vile mfuti. Beto bote tana bote sana. Nina wasolo, nasema kwa. Msakati ya yingi, mwina utata ndio ofisi ya babanza wabushi kama ne munza mpeke makanda Jauro tulombele tata walungisa kwanza kwa sange unalema ndani manzo unalema ndani manzo unalema ndani manzo
Bakongo bakongo. Kesoka kesoko. Kesoka kesoko. Wabeka angiri mulele wa. Wabeka angiri mulele. 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 Wabeka angiri mulele.
musila kati mbangi akabu katini mayela pele aliberi musimba hu ukena tata kona tushimisa hu tata ubunzo mushuka hu kwenda tana mama belenga tusimbisi kwe mama Kombanje iwakane Amba me bunu ko tsamu zo mama mu kan kela miteno. Amba bunu ko tsamu zo tata mu kan kela miteno. Miteno me bunzo nya base. Tumi sene ka busabu sapo. Kama yiri kama yiri ka. Bunzo me malanda makala bunzo nzi ba makwela. Bunzo la sakona ba makwela nakala. Bunzo makwela ba lubuti diso kuntalu. Leo kwa tabu nzonzi makwela mumba kinambatuna. Wakanzonzi ya lulu. Nzonzi kwa seba kusema makwela mako maba. Hapo nganga nonga chika baba hapo bagiri. Na Magembo. Magembo. Tumi sene. Ndio tawa. Ndio kala nzonzi kwa ma kwela.
makwela mo mona tsheba tomona sima na kuna tsekele za mu sima buna bunzonzi mo lisama bunguti bagamba sani luhu fwa bola bakwela na kashi lugamba sani luhu fwa kambe te butukwela namba zimo namba zimo ngamba wona batona tumozo kwa kati isu mutsaluhu ya na tutauna twele tambe timbangi antarisi ya balongo mari yaje manzambi tutelemo mbazi mu namba zimo ngamba ne amanzambi ko kabeleke tubisane akelo na bichene na bungu ya mingi batili mo ngokana mu zaba mambo mankaka mena ya se bantu makwela mo kama bako ndukunge mu pepe wewe na mwene lukuti mo mbazi na muna mbazi beno kuna na bitaguna na tenunga timbangi sibangura sabeni makwela balweni zina sitaka ndondi kanisa saka kangu sasa bitako sasa tata mboka janjombola ni manzo mama mboka janjombola ni manzo kama kwela basirima manzambi kama mampunguka bubabu manzambi mabuba buguni mbona kwesi ma kwela mama mampunguka ma beleko buguni hatu kutoka nifa ndio ambase ega nene bulu basilange ega nene basilange kama tonga jo were de baya
Tanga kuna kwa kubi. Nebu nizabiro chunguza izakama. Nibuka ntako wendonga izakama. Na watu kwa kwati nguza za ntama. Na watu kwa kwati ngonga izakama. Talaka mjoni singanja wa ya kanta tenu masamu bunda bubela. Shangu tutamu nampashiza jinki. Comment peut-on faire toi? Quand vous tenez le numéro, vous mettez la petite. C'est nous. Quand vous venez madame, madame. Tu connais soul qui même t'a fait yaïe, tu connais le petit monsieur. Vous passez pour nous abeilles baba. Ndiye kana wa belo chikono bo sungi kama mungu nazi yana kuta yana ma mungu kwa mbagiro mungu tu la non assistance d'une personne en danger. Tu ça né? Tanga no gono mlembo. Oh, Joseph Beto no komera mena.
beto ne komera mena kacha beto ne komera mena tu que no quelle quoi mtoto ni unga kwa kazi hili ama beto takuwa sebe sebe niko damu sa mudo mwenasi bape bala benzo nango buzi lema mo le kana tu kumpopo onso beno batamu ni naam ulikota mu 7h te 7h diresa milaka 7h 7h bakanga buna fenêtre kali bona muntu buka ku mbaji ibuna buibele mbeve buibele ngure ha tia bungu tia bataka bana mwa ukota mo buduka choko wasiri pali bakota duka duwe ka beto na beno mo sheri ka yingi ngunda zaka maka ndaka bulu zaka masandonga kaninga muntu zaka mako zaka masandonga zaka le kwa yakandonga zaka zaka maka ama ngeke zaka maka tane tselo kwenda mwanze sengole nyingi sangu mwanze sengole nyingi sangu anga utete yanti matuta kama mama ndio ngate kwa 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 kabantu wako tutabuta lembo sasa no ma bongele meso bunzonzi kamukwenda kampamba kwa bunzonzi kukwenda na mabanga ma kwele bunzonzi kudisonga ma tata beto mpeve ngolo yi kanze bakotala mwana mundika mvuna ile mbaka mpeve kanoko loka mubaka mpeve malivre katoko tanga mvuna mvuka tanga malivre bakaduka mpeve kabaki tanga mpaka sira ya baka kaya beto mwashero ufele tabunga yo pungwa tu sana kasino ki melu bala ba feti batambu bala ba feti batambu megwa bakange kwa lulendo bala ba feti batambu megwa bakange megwa bakange kwa lulendo mama mikatu balamba ekata tokone saga Bundi balongo ke bakishika ngoma tete no kalawo amenzo ngoma ya chizunu bungu lusambulu lwamvila bu achikulu cheto lubote yeno ngoma ya bangwa katuru yingi lutakweshiki yikeno chingwa katuru muri bundu lusantu lwamvila bu lusambulu lwamvila bu abele bazakasaka babiba nguri bundu la beto lemba Songa nzile yaye Songa nzile tate Ngembe bayele tate
Matondo mamingi batata na bamama mulusansu lwa libundu jeto tukwe mwone misamya mpila bwa ubu ujitisa kwanzo za banchita teleka libundu la beto ni boje na bunguri bundu jawuji lusansu ya bingi bye mukati lemba bunganga nikishi titwe mpeve ya nzambi ya bingi bye mukatera lusansu haba kena babingi batalwa shitisa bakena babingi batalwa zangula tindele tingi titakota muri bundu tindele tingi mumona usambulu lwa mpila bwa ubu na nanishi tia mbongi umwa kaka mweka mpashi tia nzambi ya inene yena nzambi ya tia butu zakale bwa ubu ndwenga kagana kwe bantu changu kaseno ngolo katujimba kasandi byo bishishiri bankaka talange mpeve ya ndongo pele ko mpeve ya nzambi itakutwarisa mundila za bamindele kala manima bungu njila ya kuzimba kana kala gama ngunza ete gali chikulu ngunza kamundela ako kamwena pianoko muchingunza nsambi bashikana tisanti mundele ntangu iga yijiri bukakaturi nsambi muri bundu tata nkunku nikatanga nkunga utako bamindeleti samo ulutele kawona wa uboteko kembeleno nzambi kembeleno mukunga na munsambi kembeleno nzambi tata nkungu we mpelo tabambula batunti samo ujitaba mindele fakatula piano mudibundu pele kota katula nsambi muribundu kawona wa uboteko nzambi bafate mukembesa mumikunga namu nzambi batata na bamama katuhuna kananji mundele tukantama kawaya lusansu lula fwa bungu nzambi wana lusaku munuko bambuta zeto watutambika kunzariye bimvwama ni kukongo kumbanza Kongo mukongo Belge te mukongo mfwa petrol jamo or kolbat byabe nsonini kubye mundele nchangu katomba aka ukabyo ne muukabyo foti fasa lusansu la beto butu tabanza mina mya mundele ni mya mibote tusambulu tubongele tushiri mulumputu ngunza kasambila ka mulumputu ko batata na bamama zaba lo kwa lumputu memutankwa mulumputu asiki wewe muteke foti sambirila mutiteke wewe mungangulu foti sambirila mundingangulu we mulari ni mutilari katubonga ndibyo byabamingishila ribundu mbo rifwa tate kula rebonde rejiride mukongo watu wili ya uwa mwana bukotele munzoba nchita watu mwene wiyangala le kangana berso ya mpila bwa ubu muntangu ya beto ekwe ya mwina bitutashila ngole ni bitana tabashinua bitutashila ngolo ni bitatusongela mundele beni mama kasidara yanu kumwana ko tabi biberon
kabibero yina menga mangombe bala ni myangu na myangu bungu ngombe tenandi ni myangu bala bulutaba anale yingi bala mubana tizunu asiki abenira mama bobu bwana nsamba fumu wakatele makamome mokachuma mubakamo mpashime katuhuba kana njeno ambe babingi bena bakushisambela chingunza kaba kaka mpashikwa bungu mvumbi chiloni mungayo akaba lukatula makazu muchingunza lukatula nzoza nungu muchingunza lukatula nsamba muchingunza ngala ni champagne luyinga sa ngala ni croquette lutula mbuga makazu ngala ni mutarde lutula mbuga nzoza nungu bankaka bafwema tata mfumu malanda nino nsayito mono kumbaka munjibwana lusambu lwa mpila ya wiyi bungu mu lusansu lwa beto bonso bututele nikishi kunganga mpindu chitswe ni mobyena rana akutorisiri mpeve ngeni yana kwenda kabya bamindele tabikeno dibundu nchari talombo ba bungu wole bonga bamindele ujitula muri bundu mundele na ndombi kabalenda ababa nansambululu moshiko ambe shezizi abikazo kwa beto antoto kwa tuzakalaka shezizi bafeti zakatula mu dibundu ngunza kazakalaka banko chaba ngunza beka kwe bele beto kutubele sambila chamitela buto yikiria bon abo bakaba jingiri kulu bana miletana yirike kulu bajingiri mukatela nzambi ya bangunza ngunza kaiza kalaka banko acha kumala mwana musulman ba musulman benari bundura rinene ngala baleni manga ngela musumba bon ba milliardaire ba yogele mutoto ntini bawo ne buna ubaza kala nkwala ni buna a complexe yanti mudi brundu mutukwe mwana ni samya mpila bwa ubu vraiment kan talamu kono ushingane mmenga akatolenda hata manisa musambila ntangu yiko bungunzo londe mone kwani nje mone kwani mimi nitamona bwa kwani wao kandi jimona ngwiriwo 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 ah ngwiriwo mama nilipana kwani mama nilipana kwani ya ngwiriwo 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 ah ngwiriwo watu ninga kutu beto banka makulu geta tabike no chindele muri bundu nikungana ribundu batekele mye kuzandu ngunza kenana luveko katanga mukunga wawa yandi wantiku musu bateka wo kuzandu ambe bamindele batawo chanter se prier 2 fois abo ko etula kuzandu nikunga batatanga eme bawumina ame bawumina batu nsaye na umukwenda kusijo mukwetanga nkunga wa mpila bo boko beto tutatwarisa di bundu nsaye tutamona ntuma za nzambi zazo ntonine kami yimbishi mu radio na mu television mfonga ikondo lo mu dibundu kalumona nganga nzobiko ikwetanga nkunga wa nzobi mu radio pele ko basa mu cassette nzobi buna bukalunda chikulu ni buna kalumona nganga lemba ko ikwenda kukatira sijo keka tanga mikunga pele ko nganga nkishi bukakwenda ku studio menkunga nitanga bamubonge kunje wena ngangu kumalembe malembe de gula mbota yula tata malembe de gula kunje wena ngangu tata wena mbota yula tika bangunza ni byo batasa batekele dibundu tata chula bugeri wataka wafyoti na ba
kampe 18 ans iri banza kampe zonza buna keri zonza mpeve lutekeleyo kubantu abena mishuna membu akima yu bakatata ribe makabuka bwana makayane vraiment cho mpeve chimuzabi kisanti kuluta kwenda beno baba lutashisa mpeve batekayo chingunza chiyimbukiri chachingi tekakuba mindele kabeto njira kuzimba kana kala kamagambo wena makutuka we nzambe wabonga Remeti kanelo yembo gota. Elongelonga lubula. Elongelonga lubula. Ndamuta kwetu mwenyewe. Abo bashika ngathi mepela ndongo kangathi ndongo yani shika kuma bamthandula. Bete batujimini kusijoka tu na kaka ni gaga. Mentsani sangoro sani mebu nomona burumba ufele. Wabeka ngere mulele. Wabeka ngere mulele. Wabeka ngere mulele. Wabeka
konko mbungra chukuru che. Matoda mami tubonga ne kibunga. Mama beka sakala ntutu. Balongo tukuba manai. Geta. Ekakabu yankunga. Lukuba manemu kutuana kunga. Kumbuli jovele. Ankumbuli jovele. Tushile non levu. Mavua mazu tushile non levu. Lemvo wa wingi. Kanimi tano la kutushingi sawa. Miomi leme satia kameme angu mtuko tabu bolomuni. Ribundu na ngunza katera ngunza ribundu ya mpeve. Mpeve mbau.
mingi yangaroka kutu sina level Koral na wila machiwa mkongo na kanukuna mwenye kifaa kitamu kifuati Neno ke solu tamu kilimu mwendo inara kasa
Malongo tukuba mane. Tubongo le bibuka musakala beto babonso no. Tete mwana zu babansueki ngati kwa tata vo mama wena zu pelo kwe wena chufu. Mumiamenso ni yokide akatide tubuna batatara wa mama ushile no mulemo. Chufu bonso question. Bati muntu na question. Ayi nanti basiri dikie bwe. Ega buti bela kai bwe. Amere bunza bi chope. Kama tonde mamingo nguri kila pi sango bona turenizo ukabu kutitini tabansueki batata mama tuchile Malongo nke. Uluti. Ingeta mbunje nanga nganga badila nje mushimbembe mwana ngoma kesantsweki kazimba rauri na kwa mikali mukimbangi bonto lusulia kumira mina batata na mama matondo uzu eka nsangu zeneto beto vula amical tuzonzela amical yasairika mfumu bichua le 17 juillet 1926 mumuvu wao mu anemumu le 17 juillet 2026 moisa 100 ans d'existence. Pourquoi tu es là? Moisa un siècle. Tata na mama mfumu bichua wa sala mpila kampila mbona bakalende kati mbangi sasa tamutakena ni mu amical wana ka symbolique ya saluchani ya lutandi ni a amical ka salucho sisiri 100 ans d'existence mu année yitonina bakata mama samu wanene bakamba kati le génie n'a qu'un siècle et bongo ribaka boki lungana kamvula nkama timoya chine buna amical nitamwoni kana musama mpla itabi ngula manda kimangula ma bene musamu tema twata batu muzana muichili abensoni makalaka bisambiri boko ababa nsoni tabo lungula makanda monso no munza yamvimba mubunguti mingana be meri mwamo makanda ko miri mamo musamu tabi wenda ntwala bo abantuni bazaba tikana amical ko ya chiri bonso watakati ko wakachiri ka furi ko fumbitwe ko kwake ne amical mpe ko kwa yene mtu ya vumina mtu ya soma kubabo nza ya vimba buna litako kuba me ya centenaire ya huyo tataka tulende sa milungu bitapiba bayiba marche mo avenue machuwa musakimbangi kyani bututuka ga place machuwa mboko ni avenue ya musoniti bulantindu ma ya bulantindu mukumutama chuwa mboko tulumuchi landa ibanga kikalaka tukwenda ku affaire étrangère mu bumuria symposium kuna ikaboni musamu tamachua banga makalaka banga bige boto tatu mona babu banga ndwenga nikao gozo nata mutamachua mujogana temu terenu mwa msoni mboko cha lumingo le 19 ni lu sambulu journée culturelle tutele yo mbongo tu sambulu ku beto mambilu ikunga ngoma byoka dabia msoni lusansula beto bolu belanga kirichira mkakaeni buna ni bo yokela tatana ba mama nita shiri akamu samutema tongo yo na kusulu kwabo kani tabibi mbangi gaba yuta mwanema amikali kuna bandu bo bakuluwa irigiriyo yeri munchinta zole mu deux couleurs kambu ya be ndombi na mpembe kambi ya bele ndombi mpembe akati mboko ndombi jaka donc noir blanc noir buna nuba igre ba ben muyeri société de secours mutuelle d'entraide de prévoyance et de bienfaisance mutuelle mumbandi ya beto chimpeve chisa chi mbani buna mfumbi tuwaji zangu la pele tabitwa zangu la buna musa reconnaître chimpeve cha mfumubi chua ubungutu alinga bazira atoko bakamba tie politicien yeri doni kwa yeri tiyer kwa yeri ka chimpeve tsimu yani butoka cha zonzela mu mbandu mwangu buna amical moto muna chintampe ya mbwaki yise kotamu amical bungu ranchi musa symbole ya chi peve buna bonso butamona ki pepla butamutu mlevuta chitipeta cha amical chipepla ncha ucho drape amical ni ya huyo ndombi mpembe ndombi mboko
Mbakio ni chimpego tisa symbolique ya huyo. Buna drapo ya mfunditwani bo. Vitu mweni mpe. Mwimipatu vitu blada mpe. Chimbangi cha munika. Wu mulele. Mulele wu banga chemise, banga midjaka, etala bakoste, etala ma tuchinike dzela baba taka zwa bila taka bayanga ni etala ka yiri kimpe. Mulele ni wow. Bukena ndombi na mpembe. Butuvuka mariniere mauma bashiri dekore batata baba zebisa luchauchi ni bashiri bawu. Commémoration du centenaire de l'amicale, de l'association amicale. Commémoration du centenaire de l'association amicale. Niba ubashiri. Mboko kumanima ni ubashiri 100 ans. Le 17 juillet 1926, 17 juillet 2026. 100 ans amicale. Buna mariniere mauma même mpembe kwani. Bongole meso moi. Kani ne vula baba mbwaki ndombi bazolo. Men ndombi kwani. Bongole meso mweni. Message ni mio kwa babashiri kuna mipeni bokwa. Men ndombi bongole ndombi yako. Men mpembe bongole mpembe yako. Mariniere mama 3500 kata uweyamba mutayoko ngama kwe kabi kama mpamba aka mukwe mabdonga kuyangari koko kute masumbila mipata mukusa nkala ngani kwa azibi tsono jawo bipe mipata aka butu sile ngabe kwa ngabe mpamba njitu siri chi 3500 buna batoto mama ni dogo mabama mpembe mabama ndombi 3500 mulele wu 3000 kama samba nu 3000 mboko butumbela sumba butumesa harmonie ya uyo batata ni mpushi baneto za mbwaki ba mama ni bitambala bya mbwaki nisema saki mpefeka mfumo bi chua buna batata ba mama mubukufi zoni nsangu zeneto mu amical mu nkumamanu ya mvulanga mazauzo centenaire ya uyo mboko mpe bitakwe songa zuko baba nsoni wokwani zogolo akani kabuchisa na koko matono bakira gompe kamna lumuchina tamachua wange etata emame tamachua wange muna lumuchina tuizeno twawa na twata ubunguti partage ba échange iba me bunza beta machue bangu pe bunza beta machue boko tusa fokola kuna ni muki twari kuna tatuma mama doni msanguzi bele keneto stariri centenaire ya amical mu kwa kubiki mvula kama zazo eka tatoro wa mama tushatokele kuchini ya zimara munatsema mbangila kwachia bakututwarisa mulumingu laulu tonina ni batata banduzi folo ya jambazi ni baba bakututwarisa talameko tangwega debozola ukintwari sambu kubatata butena kwa tata ndilu ya ndilu sambu kuba mama butena kwa mama chibinda ya chibinda nshubu kongo mbuwena kwa mama mutombo wa nkumbu yandi shibila memyo mulimi utamakuru lusalusu ba mama nyere ya nyere na ba mama mikwiza ya mikwiza ni bawu bakutubuka bakutu kaplanti tambia mulimi utama kwiza tataka katani na kabana ngangu mukutu buka ikala babantu bunkete kudela kananga buna nkombolo kifulu batata magwima makula maguma magwima na batata mensunu ni baba batamfundu za uzo mu sabunkete mukifulu buna batata na mama munakapepitara tari mwiri cheno mulemvu Mvoeno tata nsweki zonzele kwandi kankita butu zonza kan lemvoeno bushu joka butajoka mwendo butakwenda ka zona futubusa nsama kuntelo naku mwilu nikanda miekota tambika mazuko amiri tuko kwende kampamba ku tata malonga kan kusamba ngitala meteno tata tala meteno Butayibu mvula komina zole kapotela ma association amicale 12 ans. Kutata Pierre Kinzonzi.
wajituku kabona bu tezi mchao tini watu mbangi siri netu mwamikali ni yanzi tako kututini si tako kutusonge bobo kama saka leo kone tatu zaka leo kone ndio tata malunga msamu wata songela bab kakampe ba tumamana tavukana kwako kabo kapu tuzabiri kutuna mazuma mingi pe maduka tebu mpe mwendo matatu yini bakakaba tu kanu betu katukiri kwetu bakaba yura ben samua beno kwa unacho betu abantu ni ambe betu abantu nchatu bitele ngila mayela mesoma manko tumota mchata macho betu kwa tumu talangunze kwa lombolo bakansa nguzo kuna kweka tushila ndefo kaba bingiza aba buli mana bakamo mikanda tayika senoma yela kamu zulunta wata bangunza batu jambirikiri betu kaka tenura ile bayitoma wata kwauku tukechukwenda tukariri kweto kamusamwa bumita kachabe ba beta bantsolo beno kaka kwawe ambo botu shila betu kaka ngani botu tele milanga ni lumutsina kwa kweta tizeno kuna latala tano botu tele izeno ka tu batigiri bunzonji bwele balugu kuturu kwenda bishishe tuka kwawe tete kamusamwa buna kutulinda ni kutu shila wo tambula tambuli wo kalampe kariri bungurantu bakaka boti amical tata machua politique akiri kwese bo musambirila bona ambo parti politique yirika niko mikal ni kuga bayirika yo kayenda kwa yirika association amicale kwa batela mon chelo ya betu sabata amicale sino amicale kwa yirika kayirika parti politique kayirika mbiru bondu daki mbebe ko yandi société d'entraide de quoi de secours d'entraide de composition et le yo kayirika ka bakila récépissé ya ba vuka mabanza le 17 juillet 1926 qu'on a parlé ni kuka tuka mko jonza la mko nwana ndo mngata tinge kukulenda mvita yo tabini kuna ko bareni bakanga mushita kwenda chaka tati mundele mutu mulemba na mama wa ndombi munwana nandi ka tabita longa mayela mayela ventu kumu buishila mchaka sa aventure ti ku Senegal bamusira adopte ko ka mwana Senegalais ti kutere mu larme mpile tour la kuna mputu baka tour kuna mputu suku bakiri mbuka tour ni kunje ka watela mama ndombi bonde loko seni ka mchakulusa ni waka baka vukisi bo batula kuna ni association amicale wa yiki Bibakar récépissé le 26 juillet 2026. Non, 1929. Mboko, le journal officiel, le 29 juillet, quoi. Le 26, date iso, ma banza mantete le 17 juillet, tout à l'heure, le 26 juillet, ni va bakiri mukanda récépissé. Le 29 juillet, Belia Zabikisa, le journal officiel. Buna, ni wo wena musamu. Beton du teleti. Bungu tata bangunza, na kubiti kuba machuanis. 100 ans. Okani gataburina, tanka ya fwene choko, tatoko nokela. 100 ans bele bulu futamona. Likabelo ka bantu belo tikabena bantu. Lemfweno katituka kutata bangunza katabele bangunza. Kata sambire choko katu una nanti. Bungo sambila ngura mpevi mutu arisata. Bakula lwenga musamuka ukanga manaka. Mentele chata cheni binga kange no mpeveze kalufutani ko kunikwa ngura musamu kaluta wa bikula ngura musamu kaluta wa monako kama buzenge busobani malta bikula bika no mpeveze za bonso ande wunu ngura musamu kachumu kana mwana muntu talaka ukaka kakuka tala yambuluka procès mfuma chuwa ya mile mfumu kimbangu ya basi mambo ya machua konda nege chini mucho kama yambulu chuko mebu nukula beno ngana mena kunkula mwana muntu wa yaula amba kabutu mukura mukakaru kunyemanzo mukozoka kunenzo wozo lo sabu nsunguka yandi hapo wozo lo seba mbelele chinshete chimfuna bani botu kwendela ku mantwala mama wa ndume ndo babo le yirika tu yirika ndo babo le yirika tu yirika ukata chindukushu bwana kwa bole mama ndo ngana peta mukere tu baba nanga bakala kwa bangunza ngura pula tu pula baba buba kakona pesa mwila kaba tu kanga kompa nchi situ matamene tu politique to lesa timbangi tamfumachua mputa mbunzu tuwisana litatu kawata tala kuzebi ako kuta wazebi zonza me wanzebi zonza ni zonza chanta ngile mukala manyima zonza ni zonza wanzebi buna nyamingi mtabo wekoko chari tako kumbaki na bunsana nansatu dila nonsa mtalu tele mora nkesi mora nsatu dila kachama wa mabantu kwa lembo ne mezulu ko ne duksa tata mampungu bakazonze kabizoba ya ntotonchu wankaka nike betula ku Kongo lembo dala titukutina ndivukeleni bungu na musama katuze ba washimba kama buzengi na buzoba ngolo za
jingi paparala tunanana kaka mbi watu tata mfuma njila jimba kana bichuwa yala ka yala zomba ka kurusa nungura kala bavutu ya kala memo ni tau tala bantu tsina batina meta ni tau ngula samtalu tele yula mpene ba yula tumone tutela benwa lozebi ngura guma bamunshikira nisha guma munu go ba yula ngoba yile kamene bazulu mbi dura zani ze mbi muntweni ambo tala njiru fara amical muta tsima vutu tsi ambo tala njiru fara kantela musamuna we munjila muna tibota na bika nde dingi mepata mya ndese kantini kwese nimena wana tambulangura monel kwene kaka nuko na sa politique kanu kona jubula parti politique woze bi politique ka saka de politique tu wisana ka tu kanga bantu nzila woze bi lusambulu ka sambela kwana tata nzungu ngiyando tambula mpeve ya tata ma chuwa tata ma chuwa ni kuri chaba ndo yandi bene ka bakani tanga sa zonza laki peve ku tiri nanti ni bete tukawate mumbandu yawe bari bundura sa ireka jesu raluze tata ma chuwa na sa ireka mikala de bundura jesu na zebi naka constate kwa yire ko menima beto stati nungura musamba batata nzungu batata kusakana batata nkora murizo batata mbulizo batata kinata ba baso tata beto nganguzo zantu nsaba tele ti bichua kamana tama chua waka yandi kaka kamana tabi chua bekaba bing kilongo amical kilongo bichua kaka tafaso chekati mata kaka so c'est kilongo bichua yandi ben amical ka yire kasati lende la mu yire kaki ndongo beto tuji duksa si ndongo ni tu tempe de tobo wata be banzi kwa bata kwa banzi be tele kwa bata kwa tele mura duksa tu duksa baba wila lu yalu muke katukanga bota mu yule tutatukanga na nchitu ku shiri tu wisana tukanga ko mukande mbe waka tu yeni récépissé ya soso amical qui no kabichwa ya tabagiri katura toko zulu tabaga récépissé e buturita katamana baga récépissé cheka chumvuka cha kaka katina ko tele kayandi be tunweni mumpila zaza nsoni ku préfecture ngakala mukweta musamo onda ku journal officiel kanitima onda ku l'ambassade de France oh melu yalu le muko kota ku l'ambassade de France ni mukweta ni babuntela batu telebu asoso na asoso tabia bana mukanda ka beto tata matoto ko kele yalu ka tubaki sa yina temps colonial yaba lulu yalu lokalwa kaka fola baka mukanda mumuti una poko mputo yina mana yini tayaka kindi taya kaka tu moto telangure musamuni yandi ni tuka ko sa déclarer association comme tu vukisi na kindongo yaka association amicale kindongo kabi tu vois récépissé ya batu depuis février 2026 donc ngure tampala ko tampala eka tu yira mukando kan gawa to gano taraba bi tu nga wachu watu ran katu gano mukando bumba kwa konso mutu ko bafuta me pata miao tata batu batawe kuneko a César secrétaire César a Dieu secrétaire bina batu mata bagale bangatu to kanga nzila mi pata miao mi balo mamutu bagana o musati mete gana nta mutu gana o mukonete abata mutu bagana ngati watu bika tajirika mu samutu balo kutulanda mambo katuna na mfuka tu isayo tata na mama tamana yirikila mu 100000 mutulene ngura 100000 tamana lemba na 100000 tukokela 50000 tulemba 50 tukokela 25000 katulemba nayo yani batata mfumbo tata kan même ko defuta jirika batata Geta. tu isana Geta. centenaire yo ni bamuna ba bo batako chine bachina kwa ka bafuwa ko beto betukanga kwetu yitata wota tukokela ntango ya funi ntango ifana nge yazel contre ya shini nayo upakte ya shini wa fana ntango bazonde la mi mesamu kani male batata na mama Ngini mu mwendo. Ni mwendo batama kwenda kabo tukutoa bangurula samu. Nina chango ngati tuwire ubuma ka usubandi ntelo mekanisa kani politique ko kanziba mpiyoko kanisa mpi ya sako dosa politique asa kwando kwiza aka mikalo washibiti nge politique sa enda tunongisa mkumba ku mutitini cha politique landa nzila ku timpeve moni tambula tu bunguta tanzungu bokatelo bantambu tala babagene kumpisa ta sambe la keneko kashinga sawo akambo ndosa mtu fututsina tatoko no sala sane tatoko no songelu lusol o amikale ka sala bona bakay digile kama ka talo guruma da joka lo ka tsale ko yiri kan sama banga
Mbobo yutomena. Ambe tsafuka neno ngati ngono zotwene no kuma twala. Wote so kwansari zampamba pamba. Bobo tatsala mbe kutayirika kanimu musamuko. Ambe bukatola mwana mbenda kwa kumuyinga sanduba. Eta. Ngaba wako. Bona lembo ntsanto mulwa jubula ha. Katumona sanabo biku katubela sanako. Mungu mpukuza shumu ntambulu sana. Mbakulu kile mpila tukulu bakurire. Ambe mu classe moshi. Mu premier moitié ou dernier mon 9e mois. Kama kutula bu proclamation batasa wakaka bakiri 15 de moyenne wakaka 2 de moyenne. Ka classe moshi bile kotaka. Moniteur pe ngoko. Bia mse ngoko. Laisse pas les autres. Wakaka sinu baka 15 de moyenne wakaka 2 de moyenne. Hapta bakula. Wewe nangangu sana ukatanga kwa bakiri 15 de moyenne. Wewe sama nkoko ngoma ndo joka kanu butanga dega baka. Mulisambulu pani botwe bakaka bakani nako abatako inaki bakani kalo ko abatako ikari anga mu ifana mutu yura sana tala tata machuwa bana tala tata mbangu tala mama kimpapi tala kana bagana muta zabira kana hare beto ka yiswa ko bana luna kanani tala aba wa beto mpu bagani nzaba lusansu bako yiswa ka zeba lusansu la beto ko bako dufundisela ambo ka patikira memu jambi vumbo ka zaba nano ko so beni zonjira mulaka enga sikulu atendo ni Não, senhor Lemvo. O Lemvo tinha que chamar caneca. Bibuku é bando do sangue lembando a. Bibuku, Baú onde? O que isso não foi? Gani. Bom, mas não pagar muito tempo. Mas não senhor Lemvo, o que isso não foi? Bando lá pevitela. Mas tu moni aga mima. Baú onde? Kama suki na água wogo. Kutu batuna basa wogo mpre. Mutama nsara. Kutu bandi press. Baba tu yirika. Yensu yaka. Ye ma conference. Mutu zava na matele chi. Tanga wisi yo go bisaba be go conference ambambe. Ko traga ne gwamo. Yenka tsigulu. Tutondele, Conforme o beto avolose, tutondele, conforme o beto avolose, mololendo, fomoka kwezela, mololendo. Jaka matondo tunafutula kwangi tata letu mampungu tulendo. Matondo kwambangiza mtoto kwambangiza masulu kwa babiba kwa bambula kwa bamase. Mbazi kamba zazoza bumpungu muntu alusula kumide mina. Mumamo maluvengi mantalu akasikati jetu. Tukamba tukulu sambu ketu kimansuka nyole pele tatupele poloko poloko. Bona mpungu tulendo. Tulekele minu vuvukani baba mbongu mu yayimbao. Kwa konso lekele minu yena mvutu kwa yanji. Bona utona vutuka muna bifulu betu kuna andi sinzana andi nyole pele tatupele poloko poloko. Muluzolo na mulutumula pefia kumina mina ngeta nkasukulu tukunjiri Nana mani alibasa mbili. Yenge. Parce qu'il est vécu autrement que d'habitude. On va lui demander pourquoi il est vécu comme ça. Qu'est-ce qu'il est devenu, on ne sait pas. Et que la multitude qui est ici, n'est-ce pas, soit au courant ou soit à jour sur votre façon de votre avenir. Je suis Tata Toumambaluna. De mon appellation spirituelle, si vous le dire, le guide ou le responsable de l'association Urunza Lusansu Legisinti. Lorsqu'on parle de Lusansu, dans le Lusansu, nous avons les mœurs, les coutumes et les rites. Voilà pourquoi je suis vêtu comme ça. Il y a des mœurs, des coutumes et des rites
qui doit les enseigner maintenant parce que quand nous avons suivi Moussa Malanda, il a longuement insisté sur la tradition de nos ancêtres, la tradition Congo, sinon de savoir. Alors, qui doit enseigner donc ces rites, ces mœurs et tout ce qui sont L'État, c'est comme je disais tantôt dans le message que je venais de donner, les rites, coutumes et les mœurs doivent être enseignés par un initié de notre Lusansu. Parce que lorsque on est initié d'un Lusansu, nous avons le plein droit d'enseigner et d'apprendre à ceux qui ne savent pas que veut dire le Lusansu. Parce que ces derniers temps, nous avons plein de Ngunza qui sont en train de se dire Ngunza, mais dans les pratiques, ils ne sont pas Ngunza. Voyez-vous ce que Tata Mfumu Malanga vient de dire? On parle de la renaissance ou de la commémoration du centenaire de Mfumu Matsua, mais nous avons des Ngunza qui sont en train de bouder. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut, on ne sait pas qu'est-ce que nous sommes. Parce qu'un Matsouaniste, c'est quelqu'un qui ne peut pas reculer. Tout ça là, ça fait partie de nos rites et coutumes. Parce que Mfumu Matsua était brave. Par sa bravoure, il a quitté le Congo foi pour rejoindre l'homme blanc, pour aller parler de l'égalité des races et de l'émancipation de l'homme noir. Il a parlé de l'abolition de l'esclavage et autres. Donc, qui peut enseigner le rite et coutume Ngunza n'est qu'un garant ou un initié des rites et coutumes Ngunza. Nous avons plein de Ngunza. Nous avons les Ngunza matsouanistes, nous avons les Ngunza chrétiens. Ce qui nous importe pour le moment, nous devons enseigner les rites et coutumes et nous devons enseigner notre tradition. On doit être fier de ce qu'on a. On ne doit pas aller prendre ce que les autres ont créé parce que cela, j'appelle ça le complexe d'infériorité. Nous devons être fiers de ce que nos ancêtres nous ont légué et nous ont laissé. Alors le combat n'est pas aussi facile parce que si déjà le 17 juillet 2026, nous avons le nombre 100 qui est devant nous. Alors, donc, ce qui veut dire que pendant près de 100 ans, les gens se sont heurtés de la vérité. Est-ce que c'est possible de rattraper, n'est-ce pas, cette situation-là et comment procéder? Quelles sont les méthodes, quelles sont les stratégies pour rattraper, n'est-ce pas, ce temps perdu-là? Disons, un siècle de perdu. Et l'État, si je comprends bien, ça devient une entité, parce que lorsque quelque chose atteint 100 ans, ça devient quelque chose d'énorme. Donc, Mfumu Matsua disait dans son message qu'il avait demandé à Nzambian pour tous les cadres noirs. Donc, les cadres, nous avons des cadres. Nous avons, si aujourd'hui, nous avons un gouvernement où il y a des noirs, nous avons un président de la République qui est noir, c'est grâce à Mfumu Matsua. À l'époque, il n'y avait pas de président noir. Donc, il n'y a que nous qui pouvons rappeler le peuple noir ou les peuples congolais que nous avons une fête que nous allons célébrer le 17 juillet. Donc on a le plein droit de voir les hommes politiques, de nous aider. Parce qu'aujourd'hui, la politique et la religion, ils travaillent en connivence, ça va de pair. Donc il n'y a rien de mauvais si aujourd'hui on peut aller voir les hommes d'État pour nous aider parce que, Mfumu Matsua, c'est aussi un héros national. Donc, ce n'est pas seulement les 100 ans de l'association amicale, mais c'est le 100 ans de tous les Africains. Voilà, c'est là où il y a amalgame, parce que s'il y a les Ngunza qui veulent extrapoler, parler mal de cet événement, moi je dirais que ce ne sont pas des Ngunza, parce que même les hommes politiques, ils ont intérêt de mettre la main dans la pâte afin que cette célébration puisse avoir lieu. Donc, je pense qu'il n'y a pas un grand problème là-dessus. Ce que nous allons faire, nous allons prier. Mfumu Matsua lui-même, il va être avec nous, il va nous accompagner. Il ne peut pas nous laisser comme ça. Surtout que ce n'est pas la célébration de Mbuta Malanda ou du défunt père de Mbuta Malanda, mais c'est une célébration d'un Messie, d'un sauveur. Bemba Lukelo fut un grand Messie. C'est un grand sauveur parce qu'il avait dit lui-même qui s'appelait Mbemba, qui est l'aigle, Lukelo, qui est l'insecte rayonnante, et Kivukisi, qui est le sauveur. Donc comment on peut négliger un grand homme comme ça? Donc nous allons mettre la main dans la pâte, nous allons voir les hommes d'État, le gouvernement va nous aider et la fête va se réaliser. Alors, ce qui est accablant, c'est que vous avez dit que c'est une fête africaine.
Exact. Ce n'est pas seulement les 100 ans de l'amicale, mais c'est la fête de tous les Africains. Tout à fait. Parce que quand on revoit l'histoire, en créant l'amicale, Fumachua avait fait confiance et avait regroupé tous les Africains sans distinction aucune, quel que soit leur point d'origine. Alors, est-ce qu'il y a des séminaires en amont qui doivent se faire? Est-ce qu'il y a des appels qu'il faut lancer dans tous les pays africains pour leur faire revivre l'histoire de Fumachua? Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que ça, c'est grand, c'est fort, ce que vous avez dit, que c'est une fête africaine. Alors, comment faut-il agir pour atteindre toutes ces consciences? Matondo, le message va partir parce qu'avec l'évolution de la science actuellement, nous avons les Google, les YouTube. Donc, en tant que je suis en train de parler, je pense que ceux qui nous suivent, ils sont déjà au courant que la fête de centenaire de Fumachua, c'est une fête africaine. On ne doit pas laisser les Congolais, on ne doit pas laisser la communauté ou l'association amicale seule gérer cette fête. Sinon, on n'est pas des Africains. Parce qu'aujourd'hui, quand Fumachua a créé l'association amicale, il y avait des Guadeloupéens, il n'y avait que des Africains. Parce que c'était une association qu'il avait créée qui dépendait que des Noirs de l'AF. Donc aujourd'hui, à l'AF, nous avons des Congolais, les Gabonais, les Centrafricains, les Camerounais et j'en passe. Donc, ce n'est pas un problème des Congolais, mais c'est un problème. Même les présidents africains, ils ont intérêt de célébrer cette fête. En temps normal, ça doit être une fête africaine. Donc l'Afrique doit prendre compte de ça. Parce que nous sommes les Africains, on ne doit pas chaque fois célébrer les fêtes des Occidentaux. Hein? Pentecôte, lors de la Pentecôte, nous avons une journée fériée, chômée payée. Mais pourquoi pas lors de la fête de centenaire de Fumachua, qui a fait que l'homme noir puisse prendre la place où les Blancs avaient à l'époque. Donc, quand quelqu'un fait une prière, il demande à Nzambia Pongtulendo, des cadres noirs, avec précision, les prêtres. Nous voici aujourd'hui, il y a aussi des prêtres de l'Église catholique qui sont noirs, les médecins, nous avons des médecins noirs, les hommes d'État. Aujourd'hui, l'Afrique a ses propres présidents et les hommes, les enseignants, pour prendre en charge notre propre destin. Mais c'est quoi le destin? C'est tout ça. Donc nous avons intérêt, parce que nous sommes déjà vers la fin du mois de mai, nous avons intérêt que les hommes d'État qui sont en train d'écouter ce message, qui puissent prendre ça en compte. Nous avons besoin que les hommes d'État nous viennent en aide afin que nous puissions célébrer cette célébration. Et puisque c'est ça qui va aussi élever ou faire épanouir encore l'Afrique de plus belle. Parce que lorsque vous célébrez une fête pour une entité, c'est une grâce. Mais pourquoi aujourd'hui les gens acceptent de célébrer la naissance de Jésus? Pourquoi aujourd'hui les gens acceptent de célébrer même l'Assomption? Donc le jour où il est monté au ciel d'après la doctrine chrétienne, cela est célébré. Mais pourquoi pas la grande fête? Aujourd'hui, nous allons célébrer 100 ans. C'est quand même énorme. Si c'était une fausseté, je pense que ça ne devrait pas prendre 100 ans. On aurait dû déjà le stopper ou le mettre de côté. Mais si ça existe jusqu'à nos jours, et que ça puisse atteindre 100 ans, c'est un grand jour. Donc, mon message est que les hommes d'État ou les Africains puissent nous venir en aide afin que la fête puisse avoir lieu maintenant. D'ailleurs, dans son procès lui-même, il le dit que je ne suis pas le leader d'une tribu, c'est là votre erreur. Et c'est ce qu'il dit à ceux qui lui jugent. Et même il leur rassure que la condamnation ne me fait pas peur. D'autres viendront qui reprendront mon action. Et quelque part, toujours dans le procès, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui hésitent et reculent pour le bien-être de l'humanité. Mais nous sommes de ceux qui se décident et avancent pour le bien-être de l'humanité. Donc je crois qu'on a intérêt de publier même son procès. Exactement. Pour que les gens soient imprégnés, n'est-ce pas, de sa vision, de sa vocation. Ça n'a rien à voir avec le tribu Lari. C'est un problème qui prend tous les Africains. La preuve en est, quand il a créé l'association, il n'y avait pas de Lari. Je pense qu'il n'y avait que lui. Il y avait, je crois, Balou Constant, il y avait
Pierre Kinzonzi, il y avait quelques Lari. Mais il y avait Opango, il n'est pas Lari. Il y avait les Guadeloupéens, c'est non plus des Lari. Donc c'est quelque chose qui régit l'Afrique. Voilà pourquoi, exactement, c'est le comportement Lari qui fait que ce problème puisse avoir du retard. Si avec l'entente, si les gens devraient prendre ça en compte, que c'est un problème de tous les Africains, aujourd'hui le matsouanisme devrait aller plus loin. Parce qu'il y a trop des élus, c'est moi qu'on a choisi, c'est moi qu'on a choisi, c'est moi qu'on a choisi. Voilà pourquoi moi je suis en train de dire, je suis quelqu'un qui aime cette communauté, qui veut emmener ça quelque part. Je ne suis pas choisi, mais je suis quelqu'un qui aime. Menon Samu Wanzolo, Kabakun Sola, Bana Basola, Bapa, les Menon Wanzolo, Malan et tout ça. Tout à l'heure, vous avez dit que le lait provient du bœuf. Et comme le lait provient du bœuf, les enfants ne têtent plus avec le lait maternel. Donc ils deviennent méchants. Alors est-ce qu'il y a moyen de mettre en place des séminaires appropriés, n'est-ce pas, pour encore éduquer les mamans afin qu'elles reviennent à la croisée des chemins, d'utiliser plus leur lait maternel que de prendre de lait, n'est-ce pas, occidental. Bien sûr, petit à petit, ça pourra prendre du temps, mais on ne va pas se fatiguer pour ça parce qu'on a encore le temps d'enseigner cela parce que tout est perdu. Tout est perdu, parce que là je viens de parler des instruments. Les instruments, même dans le rythme Ngunza, on a inséré le piano. Vous voyez, donc combien de fois le lait maternel? Les gens pensent que pour prier, il faudrait qu'il y ait le piano. Alors que les sons diffèrent. Dans nos rites, il n'y a pas le son occidental. Aujourd'hui, le synthétiseur, ça va droit aux occidentaux. Mais nous avons nos instruments à nous. Donc c'est également le lait maternel. À l'époque, c'est vrai, on ne va pas dire qu'il faudrait qu'on puisse donner le vin de palme aux enfants. Mais lorsque une femme est en train d'allaiter un bébé, tout ce qu'elle est en train de consommer, ça va droit dans les seins. C'est une richesse. Au lieu d'aller acheter le lait maternel, ça crée des problèmes. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a l'agression. Hein? Parce que le bœuf est agressif. Lorsque vous alimentez les enfants à base du lait maternel, du bœuf, ça crée des agressions. Nous avons des Koulouna, tout ça là, ça provient de là. Vous pensez que le phénomène Koulouna provient d'où? C'est depuis le berceau. Parce que lorsqu'on est en train d'allaiter l'enfant, on lui injecte la méchanceté. Donc voilà pourquoi nous, on est en train de se battre afin que le rite et coutume puissent être respectés, que la maman, la femme africaine puisse prendre le temps d'allaiter l'enfant. Ça c'est très important. Et l'expérience a même montré biologiquement, une femme allaite l'enfant a plus de vitamines, l'enfant est plus en bonne santé que l'enfant qui prend le lait maternel. Ça c'est même biologique. Donc combien de fois dans la spiritualité ou dans nos mœurs, je pense qu'on a raison de ramener les mamans vers l'arrière pour qu'ils puissent comprendre. Vous savez, moi j'ai souvent l'habitude de parler de la chaise de Zibilamba. Et je parle souvent des mamans qui donnent souvent la nourriture, si vous voulez, aux nourrices de préparer pour leur mari. Vous savez que ça crée beaucoup de problèmes parce que les empreintes sont uniques et c'est sacré. Lorsque une maman n'a pas l'habitude de toucher ce que son mari mange, elle a 100% de risque de perdre son mari. Parce que le goût provient de là. Le goût provient de là. Nous avons beaucoup de choses à enseigner aux mamans. On aura le temps d'enseigner cela aux mamans afin que les gens puissent faire un retour à la culture ou à la civilisation pour que nous puissions aller de là. Tout à l'heure, vous avez également condamné les artistes qui vont au studio, qui vendent des chansons. À mon avis, est-ce que ce n'est pas une façon seulement qui n'est pas commerciale, mais une façon de faire la promotion de la communauté au-delà? Ça n'a rien à voir avec la promotion, parce que ça c'est un sacrilège. Aujourd'hui, nous sommes une communauté spirituelle, traditionnelle, typiquement spirituelle et traditionnelle. Lors de nos rites ou lors de notre culte, nous avons les tam-tams, les bambous, X. Dès que nous entamons une chanson ou un chant, si vous voulez, vous avez l'apparition des énergies. Vous vous rendez compte? Vous avez l'apparition des énergies. Et du coup, lorsque ça passe à la radio,
ou à la télé, vous perdez tout. Vous n'allez pas voir les rosicruciens ou les bouddhistes vendre leur mantra. Ça n'a jamais existé. Mais pourquoi seulement les Ngunza aujourd'hui s'hazardent? Que tous les Mtouma deviennent des musiciens, des stars, et à la fin, ça n'a rien à voir avec notre doctrine. C'est ça, nous devons parler de ça pour que les gens puissent se rendre compte que nous sommes une communauté typiquement traditionnelle qui ne peut pas vendre ses mœurs. Parce que ça fait partie de nos mœurs et c'est une richesse. Parce que c'est en chantant que nous rentrons en transe. Ça, tout le monde le sait. Vous vous imaginez, aujourd'hui, je peux être dans la maison et je suis en train d'écouter la chanson. Je ne peux pas rentrer en transe. Même quand j'apprends ça pendant le culte, parce que ça devient vulgaire. Et la trahison est énorme. Donc cela doit être arrêté. On doit arrêter ça. Je ne parle pas mal des gens, mais je parle en tant qu'un garant de la spiritualité africaine. Nous devrons arrêter de propager ce genre de chansons dans les réseaux sociaux. C'est une trahison. Matondo, Tantumwa Mbalula, de ton nom spirituel, Fumunganga Mfungu, le guide ou l'initiateur d'une association qui est en gestation bientôt, qui s'appelle du Bundu de Ngunza Lusansu Business. Matondo, pour avoir répondu à nos questions et pour votre disponibilité, on va passer à Tata Mfumu Malanda. Moi, j'aurais souhaité qu'il nous réponde en patois, parce que quand il parle, il y a un vocal, il y a non pas seulement le vocal, mais il y a des expressions qu'il donne qui me vont droit au cœur. C'est-à-dire qui montrent la tradition Congo. Matondo, Tata Mfumu, Matondo, eka tutisongele kakabu nitoko batikela. Tata ngora mpezwe kama ina. Nenda kwa kabo ni bobo. Bungulu musiro nyingu, batata mfumu nganga mfungu kaba ndizonza nuko. Zebu bongaranzi. Meno njetele. Batete natula kumbe. Buri ngampi. Kwa kwa ngampi. Jitula kuna tala lero tu kwa nisa. Nembo ntanduko tabatikela mungu nena. Mbange kuna tokumbi tatio. Atesi mukwenda kuna tebwa na mbangi barula kazu. Nizu mukiteke. Data muntu barula mukiteke memizo. Kukunjuru ngati teke chaze menkatu. Tabana ta muntu zonza ki teke buni buni mwakatala kana kabu bako kwa mpambo kwa kwenda. Teka tirubo mbangi tuine. Atele mutu kala kwa kwetu kuna kala kukala ko seka kwa. Tusekele kuna. Utuvumbuke tugweni muna tifulu cyane muna mbongi yani. Tataro waba mulungisi mulumputu enseignant. Kala kadadi nene. Ka bukazonza mukiteki. Bugande ko banguri muzuru ntazonza nene. Bobo kata bangu na nyane amuri tsimya kakamya katazolo suka bugunzo nje wabu shingana bawo kakati yefu tata ye ika kwa mama no katekala misakagana misamu ndio katazolo barula tete ntani bomu ni zonza mebini muni bangu no muzura njenza bunkuta boko babaki mtelba kabo mfumu usibelo yanzi kalendi zonza zulia takako talaka dayandi bela buga nganda nendi zonza kwani kakuti belo chandi yarikiri lusansu lwandi changu ntere timpepe isari mete nikela njaka kelengana mchuko kanje mune toka tutani sesefi ilumucheka isari da kwetata takela mbaje bisana mbata zonza zulia kamo tata mugani kale ngeni bonabu wabutseleka mantenzi landi fukutila nzila buni bakumbonga ni zonza lumputu kamri be kuneke nzonza lumputu betalanda me batata mfumu nganga mfungu luvele na ubiji bazonza lu mputu bungumbongi basiria shisa biji lkwako kame kumbongi njirikiri tia muni baka mambo
sema mani mpaka bungu tata na butata na nangure butata na nangure meno zuro ka bazebi awu jo muka moni sim mpagiro ka betimi kasama ka tata ni butu mutu tubila mutubila muni mpaka mambo upate na zonza muzuro na wa bawu bawu mboba bangula muboba ni gwina muki nzenza ndambuka ndawo tuwisane yana ntesekele koko tatu teta zunu mzu yoni mpe malana wende baka mshukuru mananda matikolo ngati kolo mbembe ni mjata tena musala jeno bifu byono tatu matondo mami ndisiri meso materiali kuna tableau ekuneki ni mwanzo filmuna ba dessiner benesi nsaku esprit nzinga mpanzu alors symbole ne tutubya mona mo tidimba mbo bitanzo bitatata matondo mamingi wele kashimba nsaku yo beto bwana tujia bwana nsaku mo le centre beto ni kimpeyo lembo na defo zulu ngatela tumoga ni spiritualité mpanzu ni batasa ti mazayu bakamba muzulu ti la science nzinga ni batakamba ti mayala muzulu ti la politique byabika tu bien mu lusantu mwetu mushikongo ungura wa bene bitini byabika tu bakana bonso butona ndunzi kilunzi nitu changu tatu machoka banaki mpevukani muchi butunga tando be kunawa yala ko munza tala byabita tuka binamu kati yako ko katu tuko bakila lenda ni tuko duksa moko bekani landa bi ko landi wa mana lenda mana sasa tala kan busuka mtu ka bijubonga ngeta ni muzulu tebuti dimbu tambongi bete buto na mbongi mbongi butu shiri yebo tala nzo yewa kati yewa mayela kwa masukiri nganyanga na nyanga tusaka ko tubakila tesa kwa landa kasama munzo ye bibeba toto ni boba salila yo kamu tsali chinduvula bushindo kaka tasele mama to go ngaye ngani tungo na baba tuna mazo aka mpashuko butumona nzo yena buyabuna ni butumona yo batushire kunene butumona munji motejimbu mwamu ni butumoni betubeni yo ni mbongi ambongi sia anakacha nchangu tamona sia tushire timbangi tazu buna ni santu lo tubazonde la kama kuko mama tatu ni wana tubangulilo kanze bako tala tuzonze leta nzamo mkumba mfuwa bonso no alors mkunga bakengi ya refrain bongi le monete de chinga ndurunsi bana ba boni bwa dazo matondo mami nduru shuku sangi kabaka mbamba pe kusangi kabaka landa na bakwe landa mbamba lutize bakwe sala byandi bibi mbamba ba mana zengozo la bashiri mboko nduru chi mushinga ubaka yani makaya peka kasaka bumona lubamba butumutela bumona nduru chi shinga pe banani pe nguluba landa na bakwe landa ne butubaku sangi tusongere bamwene eguni yandi kumbe kuni yandi bone sima pasa nsima na nzuzi babaka. Alors, tu vas bon sur le diaque, je dois tout lui dire à ton fou, drapeau de jingle qui t'a mon bon, chaque sens sous le drapeau. Matondo mami, bisantu mbwaki yo, loni luke, vututele ko beto baka monati mbwaki ni menga, beto ka mengako, beto lendo, baka mbamu luputule pouvoir. Mututulu kwenda mukingunza ni mpeve tia niwe songa timbangi cha mbwaki niwe tete buyeti mpeve ya mbongi niwe siti jimbu tina butwena kumira mina mpeve kumira mina wena mpeve ta kuteke landi wa bebu derede bungu muti mpeve mutuchi bitomba nakani mbu derede niwe kena chake mbwaki mboko yina itamalanda yaba tokolo santumonaga ndombi mpembe ndombi basiri munde kumomwa monso balanda simbaka na mbaka amical ndombi witalamane bele yala watoko yala ndombi mundele bukiziri wujibe kutubuka wusubuka bilendo yeri bateti tabi yala kavutu yala ndombi ni gaga tukenena tuvutu ko bonga tijimbuti ambaka butu yala bumuki mpeve ni mbwaki yo muzungiriro choni yoni nsinda tipepela
cha association ami ka kinongo kabi chiwa bukiri kwa na mikali ya kaka nga ndomi mpembe ndomi manishi kaba vukana na kinongo na kimpembe niba mushiri mbwaki muzungiri kwa kwanza niba mpembe mu uruntu kwandi Matondo mama. Muzulu mtu yula ko tata mfumo mu bishtu ba bansoni. Batutele leti tia jimbu cha Luzulu. Tata mfumo nganga mfungu tutele tia magila mpetuana. Ni muzulu zaba kwa eske tie to tumingu to atonsoni lulomi saba to. Bien que tibo kwa bulu baka na biloke la bibi to bia la mois spécial et puis pourquoi tu es disons à Katida Pontac dans les de la Pontac tous les niètes à Congo Kati des rectangles et puis Congo le tout mato no tu yangala le kambe no kuno tanko bangolonga ga bango kwa no kumayanso tia batete ni jimbu talu zulu bungulu kunyilu moshi kalushimba tiyako kabu jibaza jingi shimbiri tia lumbu na matu nama bilumbu byatu yetela katia tokintwari ni chabi tatu chitoti kataka chichampika bakakatsa babataka to mpika ni yavulu kuyenda chabi tatu kondo katukondo manga mumanga nkuni bujino bako defoto koza defo to chama kandi bintala ba musafo katayi tayi yokawo chabi tatu tabichi atandema ngo tu yetela charu mingu po bonso tu jonza make vutabi pechota nama kabo tu bako etoga gamukwe moke ntangwe nkokula tsiana mapetu nama lene ba muni pejiri na misa kwani tiba boli batatu tiyaka to mangandi ambombi bete tulo mutabana to vume ka beko bana to vuma kila kambombi ya tevita bashila kati nuzo tati katumanga ka ko tabi to beto mbaka kwa kio kumshabu ko ingura bona abembe butu tokolo tala tokolo patikili ya ndombi lunzongolo ko lula ntete bashiri lolwa ndombi akame tata na pati mama na pati mebe mpena pati ntondo meno mura ka boba ketisa mwino wa kumbaka na tsotsoka ndambo ngabu tu motela ni ndombi mama wa ndombi ni mukande tu yo wa ndombi mboko butu tarika tsi daurio mpembe bamshiru yo mpembe ka mundila ko mweleto watakati nchima ocha wana ndo wa mpembe mweleto ba unomputa tumotaba takati yena ampembe yoni amishi mu mwatu mboko mbwaki yo isiribi kongo byabiya muntu ndunzi yenanzi ndunzi fokase bikongo byabiya ntango tumweni kunaka nantango kunchibito kujava nantango mbana manto kuleka chikubandlanzi ndunzi yatula tata mampungu esprit yatula tata mampungu yayangi kaka yayangi mboko ntango tete mpeve na mpeve chifokane bonso kutusiri ni lukuni lufokane ni mpeve ya bumpungu ikokela kati dietu ntanga shiri tia tuna tia ni mpeve ya kintwari bakaba sakati lamdi group mpeve buzuvukana badukusi mpeve moshini shiri tia ni luzolo luna nga mpeve ya mekaka ni ntanga shiri mbwaki wina ni mpeve ya meno wiberi ndo shiri uchifanisa ngo tata tambure matu diaka mubuzitu abonso no tata mfumu mwidi kumi de mina na mpevi ya kumi de mina mais continuer mo kati mo bino no bibata ko sonso moneke ite mo ko mfota ke mo nanti awancha différence yo kumi de mina na mpevi ya kumi de mina parce que continuer batata mo kati mo na fasoti ya mo aswaso matondo mamenge tata ntuma kuku tushiri kushi tusunga mame kuku sema tete shiri kumilia mina mwina wantete bantele mvilukulu mwina wa mizoli bantele ti zulu bantu wa mitatu gata bantu wa miya ketika wantanu pemba wansamba nuwena matabisu bulevo mutima bonso bu mpombo wansambwari tumamana wa nana luzabu wavwa ngangu wa kumi mfonka Mwana ta mulumputu meno bitete limuti dimanche limingo mbele liputu jibenda banzime nakaka mbuba bangala mulumputu buna yini ntwarishi mu 2007 PV ya zonza mpasi zeko zitakuiza kumantwala limbevo mbo ibaba bino mfilo mbo jibaza jini malema makota ka
twarishi yeko la mana yetu mamana mpasisi na kalumona zoko ntwarisha nina nini kuumiria nina kamya baka muntu mushiko mumi kampe mwana wa mvula 5 muna ntangu muna baka mina miyo le meka mpi mitatu kampe na baka mu ubone bakiri buya yufana mwane 2010 ngira na mekukila myanya nsoni cha songe no kwa nsoni tujete na mmunza yake mpeve na mama nsoni Gwabu yoni ntwarishi ya beto bungu kansombi bwasayo kansoba na wavanga buviluka kwako walomba lemvu wanyambula mboko kotele muluzolo lwa bantu ambongeke bafutu kubelela bubike bafutu bela mungi zebitunga pena bantu bungu gata bantu mumaketi ka wena ambonti bifutu kubaka bontala muke zukutatikira ko bele pali talati matu tembo katuku yoke lango loko choche katubaka lango loko fuku trarabela vuna miwa mana ejoka katimbeva ntimbeva ko tinendo ku baka kani mfuyi la ko pele nduku turila tala jogele mbi nyana batesi yini ntwari shibulu ntuma mana na mibika mifuta ba minga kati dienuko mulkwebe yaki yandi ni munsongi nzila ntwari shikumira mina mboko mpeve kumiria mina ebu batamba kututela wala mange munzayi washika mawa nungsanchilo shila tata kela mitino wabana bunkete musamu na musamu bungu na bungu kuna nditeke kuna ndipeye landi kanda se buderede botala mu buderede bako wena bubiga butula kati diap mpashi bozibela nyana mpeve ya kumiria mina kuteke landi landi wabe buderede kwa sirengo lo ya tata matondo mingi tata mfumu buzonzele ko introduction ya sambo chako tele nlango nimbango alors nendi mitirimendo ke fona tsone ka mo bo atazo do tata mfumu nlango nimbango ndiemva winga katampe kuntelo naku ngwilu langu tata wasala langu wabieka betun langu sala tukata butuwa sarina bieka ti sala yani biaka ti kukishira ambuka mena manavutu bieka chochi ka sala yani bumena yani mengangu zeka jingi kani tata wasala wabieka watumba ka betu mutitini tama lanzilega ubele tasatu fanikisa cha beto mubungure butu tama shila bungu butu kan langu jingu langu matsukina langu kambangu ako ka bandu utukwiza ka mambo matubwana bandu matun musolo tutantamana mulu sansu ntamete samana bala banzo bibi eske le ni bangu la ko baba banzo ni sansu ba bala banzo bibi men kama bauti ko kuri ke za ta mun na apare za shi maka ki fuku zaman mu rubuta ta kwa ta mfumu dide nsatu klebe kwa ku parce que découvrir tout ça c'est les abo tujiri la kwa ku taseke la kwa ku parce que na kunzonzo na mituta muna découverte yin tout ça sans ça yin est-ce que mu da bete ba bete na mu bambure do sansu c'est balabanzo bi est-ce que le guitar c'est de tata matondo mami mwananzo babongele mandala babongele makaya mayaka babongele mpusu babongele makaya madinkoni yaka mutumura shingasa mfumu ya nene musueka bamu sueka munchi bamusueka la kama kaya mama tete ngati kalo monika ko baba nsolo ngati musaka mna eba mutula mu mamba ngati mamba luvanza kasaka yanguria yakare lo musama kaya mingi tibasa chiputi utela mora kabo kadre batumulo kanga mukota mamba shiki mulu sansu betu ntanu ntabulu nchangu tuteleke betu katutula tima ko muntu tata wasala to ka betu fuka kwa tukumu fuka yani beni mboka yiri kaka yisa yakari yani beni butu muturi munzo yankunkwani mutushiri kunakinaka ntangu tangu wali mweni kitati kasaka yangi kunakina ntangu nuko basaka mutu meni ko maturi naka
kubanda ni kwasaka mara mboko gamulele wa bushitu bonso ulweti tata mfumo nganga mpungu mulele wa vwa lubaru takati rafia luwa kashiriti mbangi kashekele kwanda ngabu tutomutela bubele kama yela makulu nkampa buna bakakula makajinga yandi beni katukubaka egaga galubali niba mutensekelewo mubuna bokena kwa bungu ati sombele yandi mfumu wandi niba musiri mfumu cyandi bonso yakabuke mfumu yampe niba mufukiri kwandi buna timangi tenandi betu kotesa kato kotesa nambaje zangu zikumu turisa mfumu je batele mo yandi bendi ze talabena ngango baba kunimpa matondo mamingi buna bakwe tanta mane yini nzo basila kati mbangi mumbwanu no tukiri munza kimpiro kwizanza yaki nsunu boka kotele mo na lusanso lwangu ngandi boka futul duka monchangu tumunja kamba siku betu baba nsunu tumutamburu munza yaki nsunu tutamburi batatara bamama mboko butwele gweneke gana ninzo ya bamabala na babiba ya bantsinda mukotesa bakotesa ka bajubulaka ubele mabonga mikakalamya nkandi asaka butira bimchini bukwetura bakwesanso bakotsa bakosa nimuna bakujuvundilaka kwa mwinda unu muna baba na mishana talapi byanka makulumpi ya jampi nyana ba tulaka basila babantu mboko yefwe dinere kakabwoso lunsanga mwanko nutese mavula mpashu kwa luna lusansu lukani balemba kagana ni batetse makulemba enkasukulu Etia Matondo, et merci beaucoup pour ces deux grandes personnalités qui nous ont accordé leur disponibilité et leur sagesse de répondre à nos questions. Nous remercions également toute la communauté ici présente. Nous sommes dimanche 17 mai 2026. Notre interview prend fin et à la prochaine. Matondo. Munu mbuta nzinga mwanda nake nakacha dibundu ya banguza lusansu lwa bishisi na lutumu ya tata nganga mfungu tata ntuma mbalula ite kubamaka na kulumbi ngabu kuna nambaza bifichi na yinu adibundu nyosho betkenda sai mingi pashobe nyamba beto kwako beto mekubumana manima beto utalake kani beto pe dimanche ya le 24 beto ke bwana dibundu nyosho yei pashobe beto bana kwako ni dimanche pe beto kuvana beto kintwa dikuni na mbanza bifuichi buda de lomonke matondo batata na mama zozo de wana enkaskulu